네. 자, 우리 지난 주에 19번째 예수와 열방에 대한 부분을 살펴보았습니다. За өнгөрсөн ижилдээр бид нар Есүс болон үндэстнүүдийн тухай үзсэн байгаа. 예수님께서 열방, 그러니까 이방에 대한 이 태도가 어떠했는지는 그 예수님의 사역을 올바르게 이해해야만 우리가 잘 알 수 있습니다. За Есүс болон үндэстнүүдийн харилцаа ямар байсан бэ гэдгийг ойлгохын тулд Есүс үндэстнүүдийн төлөө хийсэн үйлчлэлийг эхлээд сайн ойлгох хэрэгтэй. 자, 예수님께서 그러니까 뚜렷하게 그러니까 상반되는 이 두 감정, 그러니까 이 두 감정이라는 것이 이제 에, 이스라엘에 대한 감정과 이제 이방인에 대한 감정이거든요. 이 두 감정, 이 두 감정을 가지셨다는 여러 가지 해석이 있어 왔습니다. За Есүсийн үйлчлэлтэй холбоотой энэ сэтгэл хөдлөлийг бас ярих хэрэгтэй. За тэгэхээр хоёр ийм сэтгэл хөдлөлийн талаар ярьдаг. Нэг нь болохоор Израильд хандсан сэтгэл хөдлөл, нөгөөд нь болохоор үндэстнүүдэд хандсан Есүсийн сэтгэл хөдлөл. 자, 예수님께서는 그가 이 목적하신 일을 하신 것입니다. Есүс бол ерөөсөө л өөрийнхөө зорилгыг биелүүлж исэн. Өөрөлд зорилготой тэр зорилготой ажиллаа л хийж исэн. 우리가 지난주에도 우리가 살펴봤지만 예수님께서 잃어버리냐, 그러니까 다시 말하면 이스라엘 백성들에게만 이 선교를 하는 것처럼 보여졌었습니다. Өнгөрсөн хичээл дээр ч гэсэн ярьсан байгаа. Есүс болохоор өөрийнхөө гэрийн алдагдсан хонд буюу зөвхөн Израиль үндэстний төлөө ирсэн юм шигээр хүмүүст одоо дүрслэгддэг. 하지만 우리가 자세히 보게 되면 예수님께서는 이스라엘 백성들뿐만 아니고 이방, 더 나아가서 전 세계에 말씀을 그들에게 선교를 하려는 목적이 있다라는 것을 우리가 알게 되는 것입니다. Гэвч нарийн сайн ажиглах юм бол Есүс зөвхөн Израильчүүдийн төлөө Израильчүүдийн илгээлт хийхээр ирсэн биш, харин хар үндэстнүүд бүр цаашлах юм бол дэлхийд даяар илгээлтийн ажлыг хийхээр ийм зорилготойгоор ирсэн гэдгийг харж байна. 물론 이방인들에 대해서 처음엔 좀 이렇게 거리를 두는 좀 쌀쌀맞게 한 모습들이 성경에 이제 좀 보여졌었죠. За яг эхлээд Библийн одоо эхний хэсгүүдээс харах юм бол харь үндэстнүүдэд бол нэлээд тааламжгүй одоо хүний нүдээр харахад шүү дээ. Хүний нүдээр харахад жоохон онцгүй ч гэх юм уу тааламжгүй юм шиг ингэж хандаж одоо баг зэрэг юм ширүүн хандаж байгаа юм шигээр одоо дүрслэгдсэн хэсгүүд байдаг. 자, 하지만 그들이 그러니까 이방인들이 그러니까 이방인 가운데서 예수님께 나온 자들이 그럼에도 불구하고 그들의 믿음을 통해서 그들의 요구, 즉 그 병이 있든지 뭐 귀신이 들렸든지 이제 그런 가운데서 예수님이 고쳐주시고 또 그들의 믿음을 확인시켜 주신 부분들을 또한 우리가 성경을 통해서 알 수 있었습니다. Гэтэ тийм ч гэсэн тэдгээр харь үндэстнүүдийн дундаас одоо итгэлийг нь хараад тэгээд тэднийг одоо өвчин туссан байна уу, чөтгөрд эзэмдүүлсэн байна уу, тэр бүхнийг нь эдгэж эмчилж өгч байгаа Есүсийн дүр төрхийг харж байна. 따라서 우리가 예수님이 그 나사렛에서 설교하신 그러한 이 부분들이 있는데 거기에 그 설교 가운데서 우리가 특별히 세 가지 내용을 살펴볼 수 있습니다. Тэгээс Есүс өөрөө одоо төрсөн биш өссөн нутаг болох Назарт очиж сургаал номлосон байдаг тийм ээ. Тэгээд тэр хэсгээс бид нэр гурван чухал зүйлийг олж харж байна.
그 첫 번째가 이제 실제 상황에 대한 우리가 판단을 잘 해야 되는데요. За нэгдүгürt нь болохоор бид нэр яг бодит байдлын талаар зөв оновчтой дүгнэлтийг хийж сурах хэрэгтэй. 마태복음 10장 5절, 6절 말씀에 보면은 여기 분명히 이방인 길에도 가지 말고 사마리아인의 고을도 들어가지 말아라 이렇게 명령하십니다. Матай 10:5 6 дугаар ишлээс харах юм бол Есүс 12 илчээлгээхдээ харийнхны замаар бүү яв Самарихны хотоорч бүү ороо. Харин Израилийн гэрийн төрсөн хонд дээр оч гэж тушаасан. 자, 그러면서 그들에게 갈 바에는 차라리 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 이렇게 말씀하시는데요. Тэр харийнхан дээр очисон дөрвөл Израилийн гэрийн төрсөн хонд дээр очисон дээрээ гэж хэлсэн. 자, 이 두 절만 보면 예수님이 이방인들에 대한 전도, 선교를 금지하시는구나, 라고 우리가 생각할 수도 있습니다. Тэгээ энэ хоёрхан ишлэгийг харах юм бол Есүс харийнхны илгээлт харийнхан лөө илгээлт харийнхны төлөө одоо илгээлт хийхийг хориглосон байна гэсэн бодол төрж магадгүй. 예, 하지만 여기에 대한 분명한 예수님의 이제 핵심은 뭐냐면 이제 심판이 다가왔는데 누구보다도 이스라엘 백성들에게 있어서 더 급한 일이기 때문에 그들에게 먼저 가서 복음을 전하라 이런 의미로 우리가 생각해야 되는 것입니다. Гэвч энэ хоёр ишлийн цаана одоо нуугдаж байгаа Есүсийн дээр санаа болохоор цаг маш ойрхон байна. Тийм учраас эхлээд Израилийн гэрийн төрсөн хондыг аврах нь чухал юм аа. Харийнхнаас төрүүлээд гэсэн тийм утга санаа агуулгадж байгаа. 그러니까 무슨 말인가 하면은 그 당시 이제 상당히 대부분 그 유대인들이 복음에 대해서 잘 깨닫지 못했었던 상황이었습니다. Яагаад вэ гэвэл тухайн үеийн нөхцөл байдлыг дүгнээд үзэх юм бол харьцангуй их юдэчүүд сайн мэдээг ерөөсөө сонсоогүй, сайн мэдээг хүлээж аваагүй байсан. 그러한 그 이스라엘 백성들의 부패, 그리고 죄악성 이런 것을 책망하시면서 예수님은 그들에게 먼저 복음을 잘 전해기를 원하셨던 겁니다. Израильчүүдийн өөрсдийнх нь тэр одоо ялцраал, заахрал, тэг гим нүгэлтэй байдал нь болвол харийнхнаас ч бараг илүү гэмээр тийм одоо ноцтой байдалд хүрсэн байсан учраас Есүс тэр харийнхнаас илүү одоо тэр Израильчүүдийн аврал нь илүү яаралтай байсан учраас тэгж одоо яарчлуулсан байна. 따라서 그 이방 선교에 대한 것은 그걸 예수님이 관심이 없는 게 아니고 이제 그 이스라엘에게 먼저 한 이후에 얼마든지 이제 가능한 일이었기 때문에 이렇게 말씀하셨던 것입니다. Тэгээ харийнхны төлөөх илгээлтийг ерөөсөө Есүс анхаардаггүй ч юм уу эсвэл үл томсролдог байсан хэрэг ерөөсөө биш. Харин юуны түрүүнд Израилийн гэрийн тэр төрсөн ондод тэр сайн мэдээг тэр илгээлтийг хийсний дараа тэднээр дамжуулаад харийнханд бол хизээл бол хизээ хийх тэр илгээлтийг хийх боломжтой байсан учраас ингэж хэлсэн. 자, 그런데 유대인들은 이, 이 본문에 대해서 잘못 이해했던 거죠. 자신들만 하나님의 백성인 줄로 그렇게 오해했던 것입니다. Харин Израильчууд болохоор үнийг маш буруугаар бодоод зөвхөн Иесус Израилийн төлөө л ирсэн. Зөвхөн бидний төлөө тэр авралыг илгээлтийг хийхээр ирсэн гэж буруугаар ойлгочихсон. 자, 하지만 예수님이 또 70명을 이제 보내게 되는데 이것은 이방 선교의 상징이라 볼 수 있습니다.
За энэ 12 дагалдагчаа илгээснээс гадна Иесусаас 70 хүнийг илгээсэн байдаг тийм ээ. Тэгээд энэ 70 хүнийг илгээсэн энэ илгээлт бол харийнхны төлөөх илгээлтийн хамгийн гол төлөөлөл болсон жишээ гэж хэлж болно. 자, 그러니까 예수님의 열두 제자는 이스라엘 백성에게 임박한 심판을 알리도록 보내셨고, 그 이후에는 그의 제자들, 예, 다른 그 70인을 통해서 전 세계로 이렇게 선교를 하도록 보내지게 된 것입니다. 되었던 것입니다. Тэгэхээр Иесус болохоор 12 элчээ нэг удаа илгээсэн бас 70 элчээ илгээсэн ийм хоёр тохиолдол, хоёр жишээ байгаа тийм ээ. Тэгээ 12 элчээ илгээхдээ бол энэ үед бол Израилийн гэрийн өөрөөр хэлбэл Израильчүүдийн аврал маш яаралтай байсан. Тэдний одоо нөгөө гим нүгэлтэй байдал, ялцрал завхрал нь бүр дээд зэрэгтэй тулчгсан ноцтой хэмжээнд хүрсэн байсан учраас одоо нэг даруй яаралтай Израильчууд руу илгээх хэрэгтэй шаардлагатай байсан. Харин 70 хүнийг илгээсэн нь бол дэлхийд даяар одоо харь үндэстнүүд бүхэл улс үндэстнүүдийн төлөө илгээсэн илгээлт байсан гэж ойлгож болох юм аа. 자, 그래서 이방인들은 언제나 예수님의 그 선교의 대상으로 포함되었다는 것은 예수님이 이 전도의 시작을 알리는 것에서도 우리가 잘 알 수 있습니다. За тэгээд Есүсийн дээр одоо илгээлтийн хараа илгээлтийн зорилго төлөвлөгөөнд бол харь үндэстнүүд үргэлж багтаж байсан. Үргэлж тэдэнд санаа тавьдаг байсан гэдгийг бас юунаас мэдэж болох вэ гэхээр энэ илгээлтийн эхлэлийн талаар мэдүүлж байгаа тэр Есүсийн хэлсэн үгнээс мэдэж болно. 자, 따라서 누가복음 4장에 그러한 내용들이 잘 있는데요. 여기에 보면 예수님의 그 이방에 대한 이 긍정적인 언급, 이것이 유대인들을 또한 이 분노하게 했습니다. Амт талбайтаар Лук 4-р бүлгээс харах юм бол энэ бүлэг дээр харь үндэстнүүдийн талаар тэдний итгэлийн талаар маш нааштайгаар одоо сайшаасан, магтсан, сайшаасан маягаар хэлсэн өгöd байгаа. Тэгээ эдгээр үг нь болохоор ялангуяа одоо Израильчүүдийн уур хилэнг игдүг маш их хүргэж исэн. 자, 예수님은 제자들을 모으기 위해서 이방인에게서 뿐 아니라 또 유대인에게서 또 이렇게 떠나 있기도 했습니다. 무엇을 모으기 위해서? 이방인을 제, 모으기 위해서? 아니, 제자들. 아, 제자들을 모으기 위해서, 네. 어, 예수님은 이 제자들을 모으기 위해서 음, 어, 이방인에게서뿐만 아니라 이제 유대인에게서 떠나 있기도 했다. 예, 떠나 음, 있기도 했다. 예. 마가복음 7장 right. 24절. 네. 음. 아, Есүс бас дагалдагч нараа, шав нараа одоо цуглуулахын тулд харь үндэстнүүд төдийгүй Израильчууд, Юдэчүүдээс ч гэсэн зориуд холдож хөндөрч байсан тохиолдол байгаа. Магабүм сажаан шилж байна. 7장 24절. Одоо Марк 7-гийн 14. 여기 보면 이제 예수님이 두로라는 이 곳으로 가거든요. 거기 두로. 예. Магабүм 7-장 24절. 24절. 네. 7-гийн 24 юм биш үү? 7-гийн 24. Тэр тэндээс босож тэрийн дүүрэг рүү явжээ гэсэн байна. 자, 따라서 예수님이 그 사역을 그 유대 민족 중심적으로 시작을 하셨습니다. Иесус анх үйлчлэлээ эхлэхдээ бол Юдэ Юдэгээс эхэлсэн байгаа. Юдэ төвтэйгээр, Юдэ аймаг төвтэйгээр анх юу үйлчлэлээ эхэлсэн. 하지만 그렇다고 해서 예수님이 유대인들만을
선교하시기 위해서 오신 것은 아니었습니다. Гэхдээ тэглээгээд Есүс зөвхөн юдэчүүдэд илгээлтийг хийхээр ирсэн юм биш ээ. 네, 그게 이제 그 당시 이 상황에 대한 우리가 판단을 그렇게 볼 수 있습니다. Яагаад зөвхөн одоо юдигээс эхэлсэн юм бэ? Юдэ төвтэй үйлчлэл хийдэг байсан бэ гэдгийг бид нар одоо тухайн үеийнхээ нөхцөл байдлыг маш сайн одоо ойлгож судалсан үндсэн дээр дүгнэлтийг хийх ёстой юм аа. 자, 역사적인 상황으로 보면, 두 번째, 역사적인 상황으로 보면 예수님께서 그 계시의 역사적 상황 안에 머무셨습니다. Аа, одоо хоёрдугаарт нь нэг гурван зүйлийг ярина гэсэн шүү дээ тийм ээ. Гурван зүйлийг анхаарах ёстой гэсэн. Нэгдүгürt нь л сая бодит нөхцөл байдлыг бид нар зөв ойлгож дүгнэх хэрэгтэй гэсэн. Одоо хоёрдугаарт нь түүхэн нөхцөл байдал. За түүхэн илчлэлтийг анхаарах ёстой. А, Түүхэн илчлэлтийн хувьд бол Иесус яг тэр түүхэн илчлэлтийн цар хүрээн дотор л одоо үйлчилж байсан. 구약 시대에는 하나님은 그 이스라엘에게 또는 이스라엘을 통해서 특별한 방법으로 하나님 자신을 나타내셨습니다. Хуучин гэрээний үед бол Бурхан Израилаар дамжуулан маш тийм онцгой өвөрмөц аргуудаар өөрийгөө илчилдэг байсан. 예를 들면 이제 모세는 이제 떨기나무, 타지 않는 떨기나무를 통해서 당신을 모세에게 보여주셨죠. Жишээлбэл Мосед л гэхэд өөрийгөө анх илчлэхдээ тэр нөө шатаж буй бургас билүү тэр модоор дамжуулан өөрийгөө илчилсэн. 또 이스라엘 백성들에게도 그 시내 산에서 그 하나님께서 뭐 우레, 번개, 이런 큰 소리를 통해서 당신을 보여주셨습니다. Бас Израильчуудад өөрийгөө илчлэхдээ Синай уулан дээр асар тийм хүчтэй аянга цахилгаан мөн чанга дуу чимээ тэнгэрийн дуу гэх мэт иймэрхүү үзэгдлээр дамжуулан Израильчуудад өөрийгөө илчилж харуулж ирсэн. 자, 하지만 예수님은 인간의 몸으로 하나님이신데 인간의 몸으로 그 백성 가운데 오신 것이죠. Харин Есүсийн хувьд болохоор яг хүний махан биеэр энэ Израильчуудад болон хүн төрөлхтөнд өөрийгөө илчлэн харуулсан. 그러니까 예수님은 이 구약의 선지자들의 예언대로 유대인으로 이 세상에 오신 것입니다. Тэгээ хэдийгээр өөрөө бурхан боловч Есүс Израиль хуучин гэрээний үед Израильчуудад иш үзүүлж зөвнөж хэлсний дагуу Юдэ хүний биеэр өөрийгөө илчлэн харуулсан. 자, 그런데 이 예언 안에는 그 구원하는 데 있어서 이방인들도 포함되어 있다라는 부분을 우리가 또 선지서를 통해서 알 수 있습니다. Гэхдээ тэр хуучин гэрээний үед хэлэгдсэн иш үзүүлэлт дотор харь үндэснүүд ч гэсэн багтаж байсан гэдгийг иш үзүүлгийн номоодаас олж харж байна. 자, 예수님은 분명히 유대인으로 오셨지만 유대인만을 선교하기 위해서 복음을 전하기 위해서 오신 것은 아니었죠. Хэдийгээр махан биеийн хувьд Есүс гарцаагүй одоо Юдэ үндэстэн болж Юдэ үндэсний хүний тэр махан биеэр төрсөн боловч ирсэн боловч тэглээгээд зөвхөн одоо юдэчүүдийг аврахын тулд юдэчүүдийн төлөө үйлчилж юдэчүүдэд илгээлт хийхийн тулд ирсэн гэж хэлж болохгүй. 자, 그런데 그 당시 상당히 많은 유대인들이 자신들만 하나님의 백성이다. 구원을 받았다. 이렇게 생각했었던 것입니다.
Гэхдээ тухайн үед бол маш олон юдэчүүд яг ингэж боддог байсан. Зөвхөн өөрсдийнх нь төлөө юдэчүүд, еврейчүүдийн төлөө ирсэн, аврахаар ирсэн гэж боддог байсан. 따라서 주님은 그러한 유대인들에게 바르게 하나님 말씀을 가르쳐 주시고 더 나아가서 이방인들에게까지 이렇게 그들에게 복음을 전하시고 또 선교하셨던 것입니다. Тийм учраас Иесус ялангуяа юдэчүүдэд энэ талаар бол зөв ойлголт өгөхийн тулд юдэчүүдэд хандсан сургаал үгсээ айлтаж зааж сургадаг байсан. Түүгээр зогсохгүй харь үндэстнүүдэд ч гэсэн сайн мэдээг түгээн дэлгэрүүлдэг байсан. 따라서 이 예수님으로 인해서 이 복음이 더욱 이 보편적으로, 그러니까 누구나 유대인뿐만 아니라 누구나 믿는 자들은 이제 구원을 얻을 수 있는 이러한 은혜를 우리에게 주신 겁니다. Тэгэхээр Иесусээр дамжуулаад зөвхөн юдэчүүд төдийгүй харь үндэстэн нүүдч гэсэн бид нар ч гэсэн аврагдах тэр сайн мэдээг сонсох боломжтой болсон. 세 번째로 이방인의 구원에 대한 내용 부분인데요. За гурав дахь нь болохоор харь үндэстнүүдийн авралын тухай асуудал байгаа. 예수님께서 구원의 약속에 이방인들을 포함하셨습니다. Иесус авралын тэр амлалтанд харь үндэстнүүдийг ч гэсэн багтаасан. 누가복음 16장 26절 한번 볼까요? 누가복음 16장 26절. Лук 16-гийн 26-ыг харъя. 자, 누가복음 16장 26절에 보면 여기 이제 그 나사로 부자와 나사로에 대한 내용의 말씀들이 있는데요. Энэ болохоор нөгөө баян ир ба Лазарын тухай, ядуу Лазарын тухай үлгэр сургаалт үлгэр байна. 여기 이 부자는 이제 유대인으로 볼 수도 있습니다. За энд гарч байгаа баян ирийг болохоор юдэчүүд гэж хэлж болно. 자, 그 말씀 뭐냐면 아브라함의 자손이라 할지라도 이 버림받을 수 있다라는 말씀을 지금 해주시는 겁니다. Энэ агуулгаас харах юм бол Авраамийн үр өдөн байсан ч гэсэн бурханд хаягдаж болно гэдгийг харуулж байгаа. 그 당시 그 유대주의자들의 신앙은 뭐냐면, 그러니까 유대인들은 반드시 구원받는다, 이런 믿음이 있었습니다. Тухайн үеийн юдэизм юдийн шашин юдэ인 үзэл санаагаар бол юдээл хүн бол аврагдана гэсэн ийм үзэл 그런데 үзэлтэй байсан. 누가복음 16장에 보면은 여기 유대인은 지옥에 갑니다. Гэтэл энэ Лук 16 дугаар бүлгээс харсан чинь юдэ хүн хаягдсан, бурханд хаягдсан байна. 무슨 말인가 하면은 유대인이라 할지라도 다 천국에 가는 것이 아니다라는 말씀을 분명하게 알려주는 거죠. Энэ юу хэлж байгаа вэ гэхээр юдэ хүн байлаа ч гэсэн бурханд хаягдах боломжтой. Бурхан юдэ хүнийг ч гэсэн хайж болно гэсэн ийм санааг илэрхийлэх гэсэн хэрэг. 그리고 또한 이 지옥에 떨어진 이 부자가 이 나사로를 다시 살려서 자기 형제들에게 예, 이, 이 좀 복음을 전해달라 이렇게 부탁을 합니다. Бас эндээс харах юм бол тэр нөгөө тамд унсан баян хүн бурхнаас гуйж байгаа тийм ээ. Энэ Лазарыг та явуулаад миний ах дүүст ядаж хэл хүргээч, хэлүүлж өгөөч гэж гуйж байгаа. 자, 이때 예수님이 이때 아브라함이 거기에 대한 대답에서 모세와 선지자들에게 있으니 그들에게 들어야 된다. 그러니까 나사로가
다시 살아간다 해도 중요한 것은 에, 그들이 믿지 않는데 모세와 선지자들에 대한 말씀을 들어야 된다. 이렇게 말씀하십니다. За тэр үед Авраам түнд юу гэж хариулсан бэ? Тэр баян хүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэдэнд Мосе болон иш үзүүлэгчид байгаа. Дүүнер чинь тэднийг сонсгээ гэсэн. Тэр тэгээд цааш нь бас тэд нар Мосе болон иш үзүүлэгчдийг ч гэсэн сонсдоггүй юм бол Лазар амьлаад үхэрстээс амьлаад тэдэн дээр очиод хэллээч гэсэн үнэмшгүй биз дээ гэсэн байна. 자, 그런데 이 부자는요, 그러니까 살아있을 때 이 천국과 지옥에 대한 것을 믿지 못했죠. 근데 지금 지옥에 가보니까, 여기가 지옥이구나. 이제 이걸 깨닫게 돼서, 어, 다시 한번 이 부탁을 하는 거죠. 이 나사로를 다시 살려서 죽은 사람이 다시 살아난 것을 그들이 보면 믿을 겁니다. 회개할 겁니다. 이렇게 또 부탁을 합니다. Тэр энэ баян ир болохоор амьд байхдаа Мосе болон иш үзүүлэгчдийг ингээ сонсдгоо байсан гэсэн үг. Тэгээ бурхан тэр Мосе болон иш үзүүлэгчдийг явуулаад энэ тухай ингээд өчнөө хэлүүлж сануулж байхад ч гэсэн тэр баян хүн бол амьдтаа сонсоогүй байна шүү дээ. Тэгээд юу дараа нь ингээ өсөн хойноо тамд очисон хойноо энэ одоо хэлээд байсан тэр Мосе бол иш үзүүлэгчтэй хэлээд байсан чи үний юм байна штэ гэдгийг мэдээд тэгээд Лазарыг та буцааж амьлуулад миний ах дүүст очиод ингээд хэлүүлж өгөөч тэд нар ч гэсэн энд тамд унахгүй байхын тулд та тэдэнд хэлүүлж өгөөч гэж гуйсан. 에, 가령 여러분, 우리가 우리보다 앞에 먼저 믿음 생활 잘 하셨다가 돌아가신 분들 계시죠? За бидний эргэн тойронд ч гэсэн бидний одоо Ахмад үе итгэлийн одоо Ахмад үеийнхэн байгаа шүү дээ. Биднээс өмнө энэ итгэлийн замаар алхаж явж байгаад тэгээд энэ дэлхийд их амьдралаа дуусгаад буцсан хүмүүс байгаа. 그런데 만약에 지금 천국에 계시겠는데 그분이 다시 살아서 이 땅에 우리가 다시 볼 수 있다라고 한다면 그분을 통해서 많은 사람들이 이 전도가 되지 않을까 이런 생각이 되기도 하시죠. За тэднэр маань мэдээж одоо мөнхийн улсад байгаа байх гэж найдаж байна тийм ээ. За тэгээд тэднээс маань одоо хэн нэгэн хүн буцаж амьлаад тэгээд ирээд энэ талаар одоо ярьж гэрчлэх юм бол тэр хүнээр дамжуулаад маш олон хүмүүс одоо энэ Иесуст итгэх болов сайн мэдээнд итгэх болов итгэх байхаа гэж бид нэр олонх нь боддог байж магадгүй өгсөн хүн тий бид нэр итгэж найдаж байсан үлгэр дуурайлсан итгэлийн Ахмад үеийнхнээс маань хэн нэгэн хүн амьлаад мөнхийн улсаас буцаж ирээд тэгээд биднэрт гэрчилж ярих юм бол харин ч олон хүн итгэж хүлээж авах байхаа гэж бид нар боддог. 자, 그러니까 여러분, 우리도 마찬가지지만 죽은 사람이 다시 살아났다라고 한다면 그것이 우리로 하여금 믿음으로 더 이렇게 가도록 그런 기적들이 이 도움이 되지 않겠습니까? Өгсөн хүн буцаад амилжээ гэх юм бол тэр нь одоо бид нарыг бурхан руу улам ойртуулж бидний итгэлийн амьдралд илүү тус нэмэр болгох гэж боддог. 자, 그런데 실상 예수님께서도 죽으셨다가 다시 부활하셨습니다. За тэгвэл Есүс үхээд эргээд амилсан байгаа шүү дээ. 자, 그러면 그 당시 실제로 예수님을 보던 사람들은 다 예수님을 믿어야 됐었겠죠? Тэгээ хэрвээ одоо тэр бидний боддогчлон хэн нэгэн хүн үнэхээр өглөөс амьлаад эргээд ирээд ирэх юм бол бид нэр өстой эргэлзэх юмгүй итгэнэ. Олон хүн итгэнэ гэж ингэж боддог гэсэн тий. Тэгвэл Есүс амьлаад эргээд олон хүмүүст өөрийгөө үзүүлсэн. Тэгвэл тухайн үеийн бүх хүмүүс л одоо итгэсэн байх ёстой шүү дээ. 누구보다 그 빌라도 예수님을
그렇게 처형했던 그리고 예수님을 죽이려 했던 그러한 자들 다 회개하고 믿어야 되지 않겠습니까? Хэн хэнээс илүү одоо Пилатч гэдэг юм уу? Эсвэл бол Иесусыг хөнөөх гэж алах гэж хувилдаж байсан, тэгтлээ жичирч улаарч байсан хүмүүс Иесусыг одоо амьдсан гэдгийг мэдсэн, сонссон, харсан байгаа. Тэгвэл тэр хүмүүс ч гэсэн одоо гимшээд тий Иесусыг алсандаа, аврагчийг алсандаа гимшээд эргэж одоо итгэл рүү ирэх байсан байх ёстой. 자, 그런데 우리가 역사를 보면 예수님이 다시 부활했음에도 불구하고 그리고 40일 후에 승천하셨죠. 자, 그 이후에 더 극심한 교회에 대한 핍박과 억압이 있었습니다. Тэгвэл тухайн одоо түүхэн нөхцөл байдлыг харах юм бол тухайн үед юу болсон бэ гэхээр тэр Есүсийг амьсны дараа илүү олон хүн одоо итгэгч болсон биш. Харин ч Есүсийг амьлаад 40 хоног энэ дэлхий дээр дагалдагч нартайгаа хамт байгаа. Тэгээд Тэнгэрүүд оцсныхын дараа юу болсон бэ гэхээр улам илүү их хавчлага явагдсан байна. Ширүүн хавчлага, чуулган нээсрэг. 자, 그러니까 여기서 중요한 것은 하나님이 우리를 어떻게 구원하시려 하는가를 성경을 통해서 우리가 잘 어, 깨달아야 된다는 것입니다. Энэ бүхнээс харахад Бурхан бид нарыг яаж аврахыг хүсдэг юм бэ гэдгийг бид нар Библиэс маш сайн ойлгож суралцах хэрэгтэй. 자, 우리가 지금 이 선교학을 공부하는 이유도 거기에 있는 것입니다. Бид нэр одоо энэ улиралд энэ илгээлт судлалыг үзэж байгаа, судалж байгаа зорилгоч гэсэн үүнд оршиж байгаа. 자, 그러니까 하나님은 뭐 기적도 일으키고 이적도 일으키고 그러한 아주 신기한 일들을 얼마든지 하실 수 있습니다. Мэдээж Бурхан бол янз бүрийн одоо гайхамшигыг ч юм уу тэмдгүүдийг үйлдэх гэх мэтээр ер бусын аргаар ажиллаа болвол яаж хийж чадна. 그런데 그 하나님께서 우리를 구원하실 때에 하나님은 우리에게 말씀을 통해서 그 말씀을 듣고 하나님 앞에 나오게 하심으로 구원하시겠다. 이렇게 분명하게 말씀을 해주시는 겁니다. Гэхдээ Бурхан тийм одоо гайхамшиг юм уу тэмдгүүдээр дамжуулж биднийг аварна гэж юусоо хэлээгүй. Харин Бурхан өөрийнхөө үгээр дамжуулж тэр үгийг сонсоод итгэсэн тэр итгэлээр дамжуулж аварнаа гэж маш тодорхой хэлсэн байна. 물론 우리에게 믿음이라는 선물을 주셔야 우리가 그 말씀이 들리고 또 회개하고 하나님 앞에 나아가게 될 수 있는 것입니다. Мэдээж Бурхан эхлээд бидэнд тэр итгэл гэдэг бэлгийг өгч байж тэгжээж бид нар тэр Бурханы үгийг сонсож чадна, мөн гимшиж чадна, Бурхан руу ойртож чадна. 근데 여기서 중요한 것은 그 선물을 주시는 분은 하나님이시지. 그러니까 다시 말하면 하나님의 모든 작정에 달려 있는 것이지 우리가 그러한 믿음을 얻기 위해서 어떠한 수고나 노력을 해서 얻어지는 것은 아니다는 것을 또한 우리가 잘 기억해야 됩니다. Гэхдээ үүнтэй хамт бас бид нар анхаарах ёстой зүйл нь бол тэр итгэл гэдэг бэлгийг өгөгч нь бол Бурхан өөрөө юм. Өөрөө л Бурхан одоо шийдэж, өөрөө л одоо тэр хүсэл зоригынхаа дагуу өөрөө л тэр товлсон цагтаа бидэнд товлсон аргаараа тэр итгэл гэдэг бэлгийг өгдөг. Энэ бэлгийг өгөх үгүй нь бол Бурханаас шууд хамааралтай. Тэрнээс ш энэ итгэл гэдэг бэлгийг бид нар өөрсдөө зүтгэж, өөрсдөө хичээж, чармааж өөрсдөөсөө ямар нэгэн тэр одоо оролцоо бий болгож иж энэ итгэлийг олж авдаг бишээ гэдгийг үргэлж санаж явах ёстой. 자, 하나님은 영원한 작정 가운데서 섭리를 통해서 우리를 구원하시기 위해서 어떤 사람은 선택하고
어떤 사람은 선택하지 않았습니다. Бурхан өөрийнхөө мөнхийн төлөвлөгөөн дотор тэр мөнхийн төлөвлөгөөнийхөө дагуу биднийг аврахын тулд зарим хүмүүсийг нь сонгосон, заримыг нь бол сонгоогүй. 그러니까 다시 말하면 구원은 하나님이 해주시는 건데 우리 입장에서는 누가 선택을 받았는지 받지 않았는지 우리는 알 수 없습니다. Өөрөөр хэлэх юм бол аврал гэдэг бол бурхан өөрөө шийддэг, бурханы эрх мэдлийн дагуу явагддаг зүйлээ. Тийм учраас бид нар бол хэн сонгогдсон, хэнийг сонгогдоогүй вэ гэдгийг мэдэхгүй. 그러면 어떻게 해야 되는가 하면은 이 하나님 말씀대로 믿음을 얻은 자들이 복음을 계속 전하는 것입니다. 그 일을 해야 되는 것입니다. Тэгвэл яах юм бэ? Бид нар тэгвэл яах ёстой юм бэ гэхээр бурхны төлөвлөгөөгөөр төлөвлөгөөний дагуу а, сонгогдсон, төрүүлж сонгогдсон хүмүүс нь тэр сайн авралын сайн мэдээг бүгдэд тараах одоо дэлгэрүүлэх ёстой. 왜냐하면 이 믿음은 들음에서 나기 때문에 전하는 자는 열심히 전하고 또 듣는 자들이 이 복음을 들어야만이 그가 하나님의 은혜를 받을 수 있는 이 기회가 주어지는 것입니다. Яг тэгвэл энэ итгэл гэдэг зүйл бол сонсохоос эхэлдэг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ тэд нар одоо сонсохын тулд эхлээд одоо тэр сайн мэдээг сонссон хүмүүс нь дэлгэрүүлэх ёстой, дамжуулах ёстой, цааш нь дамжуулах ёстой. Тэгээ дамжуулж байгаа хүмүүс нь ч гэсэн итгэвтэй, зүтгэлтэйгээр тасралтгүйгээр энэ сайн мэдээг ярьж, дамжуулж, дэлгэрүүлэх ёстой. Сонсож байгаа хүмүүс нь ч гэсэн одоо сонссондоо итгэж хүлээж авах ёстой. Тэгжээч одоо энэ авралын төлөвлөгөөнд багтана. 자, 그러니까 아까 그 누가복음 16장의 그 말씀이 그러니까 아브라함이 부자에게 한 말씀이 바로 그것입니다. 모세와 선지자들에게 들어야 된다는 것이 바로 말씀을 들어야 된다. Тэгэхээр түрүүн Лук 16-гийн 29 дээр нь тэр нөгөө баян хүнд Авраам хэлсэн яг л ийм утгатай юм аа. Тэдэнд Мосе ба иш үзүүлэгчд байгаа. Дүүнер чинь тэднийг сонсгээ. Өөрөөр хэлбэл Мосе болон иш үзүүлэгчдээр дамжуулаад бурхан аль хэдийнэ тэр үгийг хэлчихсэн. Тэгээ тэр бурхны хэлсэн үгийг сонсоод тэгээд итгэхэд болноо. Тэрнээс ш одоо өгсөн хүн амилж очиод заавал ярьж иж одоо хүмүүс итгэдэг юм биш ээ. Итгэл гэдэг бол бурхны үгийг сонсохоос эхэлдэг. Тэр үг нь бол аль хэдийн Мосе болон иш үзүүлэгчдэр өгөгдсөн байгаа. Тийм учраас тэрийг дүүнер чинь сонсгээ. 따라서 예수님께서도 이 땅에 오셔서 그 일을 가장 이렇게 예, 중요하게 여기셨던 것입니다. 복음을 전하는 일. Тэгэхээр Есүс ч гэсэн энэ дэлхий дээр ирээд олон ажил хийсэн. Тэгээ тэр дундаас энэ сайн мэдээг дэлгэрүүлэх, сайн мэдээг тунхаглах үйлчлэлийг бол юу бусад үйлчлэлүүдээс хамгийн чухалд тооцож байсан. 특별히 예수님이 그 이방에 대해서 가졌던 그 진정한 이 관심을 우리가 한 8가지로 살펴볼 수 있습니다. Ялангуяа Есүсийн тэр харь үндэстнүүдэд санаа тавьж исэн анхаарч байсан гэдгийг 7 зүйлээр авч үзэж болно. 누가복음 10장 30절에서 37절 여기에 이제 강도 만난 그러한 이웃에 대한 말씀이 기록되어 있습니다. Лук 10 дугаар бүлгийн 30-аас 37 이 사마리아인은 거의 이방인 취급을 받았었죠. 누가복음 10장 10장 30절에서 37절입니다. 30-аас 37. За энд болохоор нөгөө самар хүний тухай сайхан сэтгэл самар хүний тухай гарч байгаа. 자, 여기 보면은 제사장도 레위인도 그 강도 만난 그 이웃을 지나치는데
이 사마리아인만이 이 사람이 그 사람을 잘 이렇게 도와줍니다. За нэгэн хүн Иерусалимаас Ирихо явах замдаа дээрэмчдийн гарт өртсөн байгаа тийм ээ. Тэгээд түүнийг одоо өглөө твтэж байхад нь нэг тахилч хажуугаар нь зүгээр өнгөрөөд явчихсан Леви хүнч гэсэн түүнийг хармагцаад дэрэгдүр нь өнгөрөөд явчихсан. Харин гурав дахь хүн нь болохоор Самар хүн байсан. Тэгээд тэр Самар хүн тэр хүнийг өрөвдөж тусалсан байгаа. 또 누가복음 17장, 누가복음 17장에서도 보면은 여기에 이제 예수님이 그 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가십니다. Мөн Лук 17 дугаар бүлгээс харах юм бол Есүс Самар болон Галилийн нутгийн заагаар явж байжээ гэсэн байна. 17-гийн 11 дээр. 뿐만 아니라 요한복음 4장에도 마찬가지입니다. 요한복음 이 4장에도 За юу 사마리아로 지나가십니다. мөн Иохан номын 4-р бүлэг дээр бас Самар аймгаар дайран явж исэн. 그리고 거기 그 사마리아에 있는 한 동네에 잠시 머무르십니다. Тэгээ Самар аймгаар дайрч явж байхдаа Сухар гэдэг хотод түр амс хийсэн байгаа. 거기서 이제 그 사마리아 여인을 만나게 되죠. Тэгээд тэнд амс хийж байхдаа нэгэн Самар эмэгтэйтэй Есүс уулзсан. 근데 이때 이 여인이 깜짝 놀랍니다. Тэгээ энэ үед тэр эмэгтэй маш гайхсан. 왜냐하면 그때 유대인들은 이 사마리아로 지나가지도 않을 뿐더러 그 사마리아인들에게 말도 걸지 않습니다. 그러니까 그들을 무시합니다. Яг тэгвэл тухайн үед юдэчүүд Самар аймгаар ерөөсөө дайрч явдаггүй байсан. Дээрэс нь Самарчуудтай ерөөсөө дуугардагчгүй үл томсолдог байсан. 예, 뿐만 아니라 그 여자들은 더 무시받았겠죠. Тэр тусмаа эмэгтэй хүмүүсийг бол бүр үл томсолдог хүн гэж үздэг байсан. 그리고 이 사마리아 여인은 남편이 여럿이 있는 그러니까 어떤 정상적인 여인이 아닌 이런 여자를 지금 예수님이 이 만나신 것입니다. Дээрэс нь бас тэр эмэгтэй болвол гэр бүлийн амьдрал нь болвол тийм оо хэвийн биш олон нөхөр сольсон ийм эмэгтэй байсан. За тэгээд тэр тийм эмэгтэйтэй Есүс оо тоож дуугарч харьцаж ярьсан байгаа. 자, 이런 모습들이 예수님이 그들에게 직접 찾아가셔서 실제적인 그들을 이제 선교하시기 위한 노력을 우리가 확인할 수 있는 것입니다. За энэ мэт дүр төрхөөс харах юм бол Есүс харь үндэстнүүдэд санаа тавьдаг байсан. Тэднийг тоож харьцдаг байсан. Тэдний төлөө илгээлтийг хийдэг байсан гэдгийг илэрхийлж байгаамаа. 자, 그리고 예수님은 두 번째로 보면 이방인 지역에 머무르셨습니다. 아까 그 내용이 첫 번째인가요? 그 일곱 첫 번째. 가지. 첫 번째는 사마리아인들에게 이제 찾아가셨다. 이게 첫 번째고, 두 번째는 음. 이방 지역에 또 머무르셨다. За нөгөө 7 илүү 8 зүйлээр ярина гэж тэгжсэн шүү дээ. 8. Нэгдүгээрт нь бол саяны ярьсан зүйлс нь харь үндэстнүүдтэй ингэж анхаардаг байсан. Харь үндэстнүүдийн нутгаар явдаг, тэднийг тоож харьцдаг байсан гэж байна. За хоёрдугаарт нь болохоор Есүс харь үндэстний нутагт буудалдаг, хоноглодог байсан. 자, 이게 왜 대단한 일이냐면 이 사마리아인들은 그래도 유대인, 그 이방인 이렇게 혼혈된 자들이었습니다. За энэ ягаад чухал ач холбогдолтой вэ гэхээр жишээлбэл Самарчууд гэхэд бол Юдэ болон харь үндэстнүүдийн одоо цус холилдсон Ирлиз нэгэсэндээ манайхныхаар бол Ирлизчсэн аймаг байсан. 자, 그러니까 아예 이방인들은 이 유대인들이 그들을 완전 죄인 취급했던 거죠.
Тэгээ Израильчууд евдээчүүдийн зүгээс бол энэ харь үндэстнүүдийг бол ерөөсөө юу нүгэлтнүүд гэж тооцдог. 그런데 그 이방인 지역에 머무르셨다? 이거는 굉장히 큰 일입니다. 어려운 일입니다. За гэтэл тийм одоо харь үндэстнүүдийн нутагт ингэж очноо тэнд одоо хоноглон байрлна гэдэг бол үнэхээр байж болшгүй их хэрэг гэж тооцдог. 또 예수님은 그 백부장, 이 백부장의 종을 치료해 주셨는데 이때도 이방인들과 이 접촉을 하셨던 겁니다. За бас нөгөө зуутын даргын зарцыг эдгэж өгсөн байгаа тийм ээ. Тэгээд энэ үедээ ч гэсэн Есүс тэр харь үндэстнүүдтэй энэ ойр дотно байсан. Одоо маш ойроос харилцсан гэсэн. 또 세 번째는 이 때로는 유대인들이 아닌 자들이 예수님께 도움을 청했습니다. За гуравдугаарт нь болохоор юдэ бус хүмүүс Есүсээс тусламж гуйдаг байсан. 아까 그 마태복음 8장 5절에서 13절에 이 백부장에 대한 이야기가 나오는데 거기에서 보면 우리가 잘 알 수 있습니다. Матайбүгүн 8장 5절 13절. 8-ын 5-аас 13 дахь ишлэлээс харах юм бол саяны хэлсэн тэр зуутын даргын тухай гарч байгаа. Матай 8-ын 5-аас 13. 여기 백부장은 이방인입니다. За энэ тэр юу харь юу шээ зуутын дарга бол мэдээж харь үндэстэн Ромын цэргийн дарга. 그때 주님이 이 도움을 주셨습니다. За тэгээд тэр үед эзэн түүнд тусалсан. 또 네 번째로 보면 귀신을 쫓아내셨는데 이것은 주님의 권세가 이 세상 권세보다 더 크심을 나타낸 사건입니다. Дөрөвдүгüрт нь болохоор Есүс ч төрүүдийг хөөн зайлуулдаг гэсэн. Энэ нь бол Есүсийн эрх мэдэл нь энэ ертөнцийн эрх мэдлээс хавьгүй илүү юм аа, агуу юм аа гэдгийг илэрхийлсэн чухал ач холбогдолтой үйл явдал. 그리고 다섯 번째로 보면은 열방들에 대한 순례를 하셨습니다. 열반 순례. 이방 나라들을 이렇게 다니셨습니다. За 5-дугаарт нь болохоор тэр харь үндэстний нутгуудаар явдаг байсан. Одоо тойрон аялж явдаг байсан гэх юм уу? 어, 여기에서 예수님이 이제 동쪽, 서쪽에서 많은 사람들이 그 나라에 들어가게 되는데 정작 그 나라의 유대인들, 그러니까 원래 그 상속자들이죠. 하나님 나라에. 근데 그들은 어둠으로 쫓겨날 것이다. 이렇게 또 말씀하십니다. Тэгээд энэ талаар Есүс хэлэхдээ зүүн өрөнд орноос үндэстнүүд, ард түмнүүд Бурхны хаанчлалд орох болно. Харин яг орох ёстой хүмүүс буюу юдэчүүд тэр хаанчлалд орж чадахгүй гэсэн утгатай үгсийг Есүс хэлсэн байдаг. 그러니까 좀 정리를 다시 할게요. 그러니까 이방 나라들에 대한 순례에 대한 말씀을 하시면서 이제 이방인들 가운데서 하나님 나라로 많은 사람이 들어가는데 반면에 유대인들은 오히려 쫓겨나게 될 거다라는 말씀입니다. Тэр харь үндэстнүүдийн нутгуудаар явж байхдаа альцсан үгс дотор нь одоо өрөнд орно алс холоос ч гэсэн ард түмнүүд ирж Бурхны хаанчлалд орох болно. Гэхдээ яг уул нь яг орох ёстой хүмүүс нь харин орж чадахгүй хүрнэ. Өөрөлдвөл юдэчүүд Бурхны хаанчлалд орж чадахгүй хүрнэ гэсэн утгатай үгсийг хэлж байна. 네, 그리고 마태복음 12장 39절에서 42절에 여기 보면 요나의 표적에 대한 이 말씀 이걸 예를 드는데 또 솔로몬의 지혜를
들으러 온 이방인에 대한 이 말씀 이 말씀을 들어서 예수님께서 이스라엘 중에서 행하신 이 자신의 전도에 대한 일이 예, 세계적인 관점으로 이해하셨다라고 우리가 볼 수 있는 것입니다. 이게 여섯 번째인가요? 네, 여섯 번째. За 6 дугаарт нь болохоор Матай 12-ийн 39-оос 42 дээр ишлээс харах юм бол энэ Янагийн тэмдгээс өөр одоо үзүүлэх тэмдэг байхгүй гэж хэлсэн байна. Мөн Соломоны тэр хэлээ мэрэгэн мэрэгэн ухааныг сонсохоор алс холын тэр харь үндэстнүүд ч гэсэн ирдэг байсан гэдэг тухай өгүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ бүхнээс харахад бол Есүсийн тэр илгээлтийн ажил бол ерөөсөө зөвхөн тэр Израильчуудад хандсан биш, харь үндэстнүүдийг ч гэсэн багтаасан Есүс өөрийнхөө тэр илгээлтийн ажлыг тэр тэгж хардаг байсан гэдгийг илэрхийлж байгаа. Бүх 자, 그리고 үндэстнийг хамарсан үйлчлэл гэж харь үндэстнүүд ч гэсэн энд багтнаа гэж ингэж дэлхийд даяарх үйлчлэл гэж хардаг байсныг илэрхийлж байна. 자, 그리고 일곱 번째 보면은 이제 예수님이 성전을 깨끗게 하시는데요. 마가복음 11장 17절에 За дараа нь 7 дугаарт нь Марк номын 11-17-аас харах юм бол энд Есүс сүмийг цэвэрлэж байгаа тухай гарч байгаа. 여기에 내 집은 만민이 기도하는 집이다 이렇게 말씀하십니다. За энэ үед хэлэхдээ болохоор миний гэр бол бүх үндэстний залбирлын гэрээ гэж хэлсэн байдаг. 다시 말하면 유대인들만의 집이 아니다라는 말씀인 거죠. Өөрөөр хэлбэл энэ эзний өргөө бол тэ Иерусалимийн сүм бол зөвхөн юдэчүүдэд зориулагдсан юм биш ээ гэсэн утгатай. 네. 또 여덟 번째 마태복음 25장 31절 46절에서 마지막 심판에 대해 말씀하실 때 인자는 예수님은 모든 민족들 가운데서 가장 비천한 자들과 함께 하시겠다 이렇게 말씀을 하십니다. Амисэлд 8 дугаарт нь болохоор Матай 25-ын 31-ээс 46-аг харах юм бол Иесус тэр төгсгөл үеийн талаар өгүүлсэн байгаа. Тэгээд энэ үедээ болохоор бүх үндэстнийг шүүх болно гэдгийг илэрхийлсэн. 자, 여기 가장 비천한 자들은 이방인들을 가리킬 수 있습니다. За тийм энэ шүүлтийн тухай ярьж байхдаа энэ ах дүүсийн маань хамгийн дорд нэгэнд ийм үлдсэн бол надад хийсэн хэрэгээ гэж хэлсэн ба. Тэр хамгийн дорд нэгэн гэж хэлээд байгаа тэр хүмүүс нь бол нэг ёсондоо тэр харь үндэстнүүдийг хэлж байгаа гэж ойлгож байна. 자, 따라서 예수님이 이스라엘 가운데 하신 일이 이방인에게 증거가 되었고, 더 중요한 것은 구원이 이방인들에게 직접적으로 닿을 수 있게 되었다는 것입니다. Тэгэхээр Есүсийн тэр харь үндэстнүүдийн төлөө хийсэн харь үндэстнүүдэд хийсэн тэр авралын ажлууд нь уучлаарай. Израилийн дунд хийсэн тэр авралын ажлууд нь харь үндэстнүүдэд ч гэсэн гэрчлэгдэж, илчлэгдэж байсан. Тэгээд тэр нь болохоор зөвхөн одоо Израильчуудын төлөө биш, энэ нь харь үндэстнүүдийн төлөө ч гэсэн хийгдсэн ажил юм гэдгийг тэр харь үндэстнүүд ч гэсэн шууд хараад мэдэж болохоор байсан.